Yuk. Horas mahubata ganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus. Sihol ma jaloon tahatan ni Tuhan na ibata. Bani na sihol mamukka horjat ta sadarion. Panlobe sopot konhita dirita ibagas Tuhan na ibata. Halani ay bapainang pasadahita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Jehovah, terima kasih mahubamu na tetap menramutkon goluh nami das bani panorang on. Ham Tuhan na ibata bani sadarion, ipukahan nami mga horja nami. Halani ay hamma na makasumani hanami, ase tetap hanami ibagas gomgomanmu. Jana sihon mahuma ijalohan nami hata haguluhan na humbamu. Say pasiat hamma hatamu, ibagas hadirion nami, ase marguguhan nami makorjahon hatamu. Terpuji maham Tuhan ibagas Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Ita haganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus, nagabe hatani Tuhan na ibata, aima humbani Johannes bindu 14 ayat 10 onom. Ihatahon sunon. Anjaha pindoon kuma bani bapain, ase ibere bani masada pangapiti na legan, ase iya ma makasomani hani malalap sunay madasni. Hitahaganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus. Itongah-tongah ni guluh taon, ternyata naibata tetap dokolong ni. Bahkan bani pengajaran ni, pangidangion ni, itongah-tongah ni, susian ni, agi sunay halak na mabuhay, terkhusus maay hubani susian ni. Totu karya penyelamatan ay, maningon do tetap ondos hubani Jesus. Halani ay adong do panorang ni HP, lang riap be Jesus pakon susian ni. Ibagas situasi ay, maka adong do pangahap ni susian bani panorang ay merasa marlungun niuhur mangahap kon kesedihan. Halani sadokah nariap mangidangi si dia pakon Yesus, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Hapeni maningon do ilajo ilewati si dia masa ketika memang Yesus harus menadikon susian ay. Maningon do hapeni ia itakap jana iparsilampon. Ase iboto Yesus do aha na ia hapkon susian ni bani panorang ay. Halani ay ibahin Yesus do partadingan hubani sedia. Marhite na magkatahon, ibere do hapeni hubani sedia huli ay ma tonduy si pangapiti, tonduy penghibur, pengharapan, panotap itengah-tengah ni guluh sedia. Benar secara fisik lang riap besusian pakon Yesus, tapi adong do tonduy na pasing, na menghibur hauron ni sedia untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah. Halani ay hitahaganupan na hinargani Tuhan ta. Sebagai halak na persaya, songon susian bani panorang ay. Ketika mereka mangahapkon pusok liuhur kesedihan, tetap dosa daya ibagas gonggoman ni tonduy na pasing. Mase halani tonduy na pasing do na mambere pangarusion hubatang ase berhasil guluh taon untuk melewati pergumulan. Jana tonduy na pasing do bumani na mambere semangat hubata. Ase guluh taon kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Langgalek hapenihita anggo ibagas tonduy na pasing. Halani ay horjata selaku halak na persaya, maningon do tetap guluh taon bergantung kepada Roh Kudus. Maningon do hapeni guluh taon tetap iparmudu tonduy na pasing. Halani tonduy ay do na mangajari hita ibagas hatalupon. Maka ang godong maibagas tonduy, apapun yang kita kerjakan adalah hal yang baik dan benar menurut Tuhan Allah.
Jan haganupan ai pasti do martudu-tudu bani keberhasilan itong-atong ni 10 tahun. Halanya kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ketika Yesus bertindak itong-atong ni susian ai sonai mahumani nai bata menggomgomi 10 tahun. Dia tahu apa yang kita rasakan dan dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan. Alani ai ibahin do panutap itong-atong ni 10 taon nini bani Johannes on pindoon kumabani bapay na asibere bani masada pangapiti nalegan. Jadi ia piti dohita, iha somani dohita, iparmudu dohita itong-atong ni 10 taon. Jadi lang dong alasan ta Bapak Inang nalaho makatahon sahalak auda sa HP ni itong-atong ni gulupon. Sahalak auda sa HP ni manghapon pergumulan huon. Sahalak auda sa HP ni mamikirhon haganupan on. Tidak, selaku halak na persaya adong do naibata na mamberekon tondoy na pasing na tetap mangiring 10 taon. Halaniha hita haganupan Bapak Inang tetap mahita marpangarapan bani padan ni Tuhan naibata. Tetap mahita marpangarapan bani hatani Tuhan naibata. Ketika memang dong maibere hubata ay ma tondoy si pangapiti itong-atong ni 10 taon totu igolom hita maay itong-atong ni 10 ta ase ulang galek hita Bapak Inang tapi tetap mahita bersemangat jana berhasil ibagas Tuhan na ibata. Ita haganupan na hinargani Tuhan tabani sadarion ipukah kita ma horjata ibagas Tuhan na ibata dingat hita ma horjata tetap do ipasu-pasu hinalo jaonta tetap do ipar di mata Tuhan sehingga itu membuahkan keberhasilan membuahkan malas nyuhur itong-atong ni guluta on mahatani Tuhan na ibata tetap mahita marondos hubani jana tetap marpangarapan ibagas Tuhan na ibata. Amin. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata terima kasih mahubamu bani hata na dumai jaluhan nami. Terima kasih hubamu ibere hamdo tondui si pangapiti ibagas gulu nami. Osay doha nami, monang doha nami, bani pergumulan nami, bani lungun niur nami, bani rasa kekhawatiran nami, dong doham na pamonangkon hanami, dong doham na memberi semangat itong-atongan gulu nami. Halani ay ondos bangu mahadirion nami, horja tangan nami, parumah tanggaon nami, bastu maham Tuhan, terlebih maay pangidangyon nami, tetap mabereham hatalupon. Terima kasih mahubamu Tuhan ibagas Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Sunay mahatan ni Tuhan na ibata, horas mahubata haganupan.